Kulis mun fibro sa senpat dah kene video tang an share ban pensyai mo kibun kibala message habede berkene ka post SSC ka brang shmi ka selection phase kene ka phase 14 x 1v phase 14 mo amta kene post tikibun ma kiba stu bakla kulmar amta kene ka post kinang mut ba kade kam shipai de kam de ka kam shipai kine ki phase 14 kidon man lo snem tama ki mix ki post kide ki post MTS, Pion, AA, Post Librarian, Post Lab Assistant, Post Engineer, Post any lah mix lang haju baik kat kum gajing lat post ki department kene. Te gidon ki bala apply kim tip rek e kata ka post ukut ayu ta kut nombar nam ta kini ki post jong kene. Te da don aplang pi kwa wan shai sampai kene video bakut ki e kita ki kut nombar kum no ban apply kum no ngalong eligible na phimna are ban no man chu login be po website jongka SSC apply be kerbadon kat ba kalong apply long rem ta phab tip hatu kadon post name ukut nomor de no post ka kerteng ka ayu kata post long rewan chu yu phab tip ma phab check kan tali ki post kidon shu ong tu don kata hajar ki post lai hajar post tam gum tai rei phab tip kan tali philong eligible phimla are ban eligible lo de baro kan tali ki dinam ta ST phab tip ya kata ma te ngan clear be kan ko ba kimderi kam spai mo SSC gibun bahag jat kam kabadai kam spai keretang SSC GD mo general duty GD tang itu gidon gi CRPF SSF ter betul si Assam Rifle gide mix sangat jut te karon tang chisin nam kato te karon me gibne kan mi advertisement me gibne September Oktober em tu hi kan mi bek tu man lo sinam kan don baik kato te kitu gi bakwa on apply nam ta kan ek up baik how tu marba kini gi bantaro adu mentam pada tu exam re te kande hem ta bune April bat umi exam jongki ti hablong ready te ngan subata nam ta gine ek jet post ek baro ta kane ka date of submission of online submission last tang ru khalai tarik mta banai khalai tarik April bagan kut sau tarik banai mi te phnang yo bha por bha ban jet ban apply phila ban apply hi online ning ba website kene de free of course non kam su sai era apply online batch check hin apo ka you login ki wala ada register la suk pa ada register SCGD ne MTS ne CHSL ne teter si login be apo website page la don pa ha khmat hi ga don notice then phila aban klik lawan you ten show up na apply page choy ka advertisement kan mau last date sau tergumi tekine ki post ki belong eligible kolong bain adu class 10 sejrong tama tip pada ya ka post ayu kata ukut nomor ayu kata phap nap dia tahu ukut nomor ma niro exam yo be silong computer based exam tama phap nap ploy lara phap nap slam lara don teng phimyo ar silong phap yo haka second choice yo go hoti ni shawero but yakine SSC mentaro kamdere tang kataro phapan jit ki ai kapor ba phinap jit ya ki location nane ka jakarta exam nane ka center exam nane ka tarik exam phap jit da phim jit ra phidu to exam ro but kimde ki basuk ba phin to exam ba phin shulet be kare computer base nga shulet nga shu type kat ba yul abyang amderi kumta phimla araban pass on lem ta phaban prepare phaban pulikot ban dukhi ba bab tres tom lem kumta phim muntoy re ban apply ngala da bong lo pa kata ba phin muntoy re ban apply da klem tres tom ta ki barang stang kaje kade kum ka experience ni pi ba phin like to exam kum ki computer based exam phim pat jumlin mun te don kam ban like kumno kalong katno kapor don kam kumno haban le hangno habale uski hangno ka bomde ban le ki jingkli yu bade ban ansar ge ek bomde ban ansar marba kidon negative marking baik ma bhai kata ma tangine pe jumta kan selection post kumbang ada bong ba kadai class 10 sejrong ter te eligible baik ba diu non kam chun ba tai kita kidon lagi jong kisnam mo ki post kidon lagi jong kisnam tangin pe ya kisnam baik kisnam da phila pe poker placement kisnam kidon ki post ki ba nadu khatpra hadu arpsan te radon sa age laksian khatpra life kidon ki ba khatpra life ars nam kidon ki ba khatpra hadu life sans nam kidon ki post ki ba khatpra hadu sa post nam bro la ki jong ki post ki ba ha ikam has nam post ki ba kamret nam ta la ki jong ki post te bha banda check ba post ayu film eligible kidon ki post ki ba dai nadu ars nam ha do life life name nanu ar place name sejrong hadu life life place name nadun tater kumta dan gwan ar foi dan gwan du khatpra la kajong mlong reban yu barok mo habara check wa kata te ngin page ye kine ki judge post markane film eligible baik te sajagi class 10 sejrong long eligible kidon ki post bade pass class 10 dan ki post bade pass class 12 dan ki post bade graduation kumta tater dan lagi jong te
sa check gini ngan peni menta tementai keteng pus ngan check be jongka north eastern region ma tikidon giba shabaro kasong ka jengjit jung pijit hey region ayu eastern region dan gua jit Maharashtra gidon jit Kolkata gidon jit Hawaii ma ngan batai tang jongka north eastern region kidon ki department ki badon hapo Meghalaya mar Shillong kidon department ki ba phap yo Shillong hi kidon ki ba si Assam kidon ba Nagaland shawai tekipus belaj kumba junior engineer librarian dengan batai re junior engineer dan tangan otali itu south tali talpos esteem don here don tang UR we alai south tentang UR lai tali the librarian don tang way junior engineer field assistant ni don artali field assistant hangne pasca stand back field assistant pasca stand ne hakane ka central steel board ministry of textile tingnar relation long kane khat pra do lai post name kane don esteem don re don UR tangga way artali post te phya kini tegada phya ti ukut number la don hai pai NE 10326 phya pendap ini ukut number hakapor phi apply for phi pendap keno ha laboratory attendance tangga way post drilling assistant ibun ha to pe ikiba lab assistant geology store attendant kanir pas ka stand dan tangga way post UR store attendant technical operator drilling vocational instructor phap check bhai kane mo balong eligible vocational instructor laga jong ki vocational instructor kidon ki post in the graduation and above level 6 kham hai ka age ro kham pan hai tikidon ki code number kidon ki a angin ya page ki post wa dai namta ki class 10 NER graduation above okay matriculation kane ko way khambun ma philap na apply kane ko way multitasking staff Geological Survey of India kala bandan sha Shillong kana Geological Survey of India Ministry of Mine makala te badan dan Shillong markadan gawe Shillong te kanne kadon khat phra tali ki post SCR tali STR tali and UR new tali mutang new phra khandai phya ban ya khun new phra khandai te total bor khat phra tali te kini we don jong EWS don jong ayu laga jong te kanne di pas kasten multitasking no code number NE1 4526 page naga placement am takane mo te phyaban check wa ya kine ki post tang hado kamulti te sa phyaban check wa kine post tang multitasking kabang i ba kabun post am tai class 10 pass te sa check ala ko apply phyaban apply the check try ki code number kirteng post mdere ban chu apply kulmar bat kam dere kam spai tangine hi please bon